Ya phethe ukusho ukuthi kwenzeka kanjena akunjalo uma ngithi ngizakuxoxa lesitop yabo. And wena mfethu sesiside isikhathi lento yenzeka mhlambe suppose uthi ngibona mhlawumbe kuyohlangana u10 years manje ngoba into yenzeka 2017 yawo kahlangana 10 years kodwa it's almost there. And yabo indlela ekwenzeka ngayo bese angikholwanga yabo kunzima mfethu ukujikelwa umuntu onengane ezimbili naye umuntu usuthandane naye mhlambe isikhathi sango 11 years kulo 11 years u7 years benihlala ndawonye noba 7 years nihlala ndawonye and uzibuza ukuthi kusuke kutheni one day lo muntu akwazi ukuba nesibindi sokuthi akuthengele abantu yabo uthi kusuke sekuthe lo muntu lo engazi ukuthi mina ngiyikona konke kuyena naye uyikona konke kumina yini engathi uthi angithengele usengangifuna ngifile mfethu why mekuthi kanjani angitshele ngiphume kuyena ngihlehle kuyena why engangifuna ngifile kanti besides ukuthi lento ingami naye isinabanye abantu in the picture abamfida negative thoughts yabo and ekumfideni negative thoughts abafundile futhi lekhe ngetshe ukuthi yazi ecabangayo itshe ukuthi kuzoba njalo ngoba ekulimaleni kwami la kahle kahle mase sengihlehla wekhohlisiwe yabo yilabo bemkhohlisile ukuthi njengoba mina naye sinengane nginomuzi professor yabo njengoba sinengane and at that time ngangisanda ukuthabini yathi 2017 kuze abantu abamtshelayo ukuthi uma mina ngingasuka ngikudluke kanje lokhu enginako mina kungasabela naye ngawo kwakhe ngoba nisinengane and then ngivele ngixaka ukuthi yena wengaba gullible kanjani yena wonke usengakholwa into ekanje ngoba phela ngiyamazi yabo ukuthi kwasekuthenike kena esekholwa abantu abakhombisa ukungabi namfundo ngoba phela isidididi kuphela esingazi ukuthi you'll never claim umuzi womuntu own ene family nginosisi mina yabo nje yena nje njengoba singashadile ukude kabe ekutheni athole into ekweyami ukude kabi uyena okugcina mhlambe ke ngingamsondeza ngokuthi ngimshade kodwa nje mase uma wengane zami ukude ngendlela uthi le ngane sekuyizona ezimhlehlisayo futhi angizalwa ngedwa nginosisi nami kunabantu abadala esidlula kubona mesifuna ukwenza izinto yabo angizithatheli inqumo kusekhona abantu abangiphethe nami ngingasho ukuthi nginomuzi kodwa akishisela impepho okayihlo ngiphethwe nami umuzi okababa yabo okayihlo akuyona wakho okayihlo wona wami ngoba ngisho yona imoto lenyathi yayifika nayo ngiyibongela ngangithini bokhabazela nanti elinye hashle eyami ngisayoyithola eyami so lo so okwabantu basekhaya okwababa lo yabo nawo umuzi lo ngoba nawo okay umjuluko wami nawo okay ngawuthenga kuumxhaso ngakwazi ukuthi ngibe namandla ukuthi ngiwenze uzube yilento oyiyona today ne now futhi ngazenzeli mina now so kwamkhize konke lokho
ngisho umfazi akuyena owakho. Hayi, umkhize phela kumele azibone ukuthi wakhulisa indoda, usakhulisa indoda. Yonke into ngiyenza ngathini angeke ngithi ngiyenza ngama rules akhona no. Kodwa into la akuwona ama rules abekwa umuntu. Uma umuntu usile khona izinto okuwena ngaphakathi okungadingi ukuthi utshele umuntu. Yabo kuwena ngaphakathi into ephefumula kuwena ngaphakathi. Why? Indlela owakhuliswa ngakhona. Ukuthi ubaba waba yini ubaba kuwena ngendlela akumele abe ubaba ngayo. Wakudodisa yini ubaba wakho, wakulungiselela yini izikhathi ezizayo ngoba ngeke hlezi ubaba. Izinto ziyashintsha kusasa kokunye. Ukulungiselele yini ukuthi ubhekane nesimo esinjalo. Ingako ungafuni uhlezi ucamele ubaba ngoba uba nenkinga uma sekuthiwa akekho eduze kwakho. So mina njengoba ngithi ngangizalwa yiphoyisa, mina ubaba ayikho indlela angangilolanga ngayo, ayikho indlela angangilungiselanga ngayo impilo. Ngoba nginenkolelo yokuthini uma use preschool ecreche usukulungiselelwani i-primary school. Uma use primary school usukulungiselelwani secondary school. Secondary school usukulungiselelwani impilo yangaphandle, tertiary, college nani. College yini osukuyilungiselela koma tertiary koma university ulungiselela ukuyofacana nempilo. Yabo kahle ukufunda akupheli. Yabo wena ungathi ngoba nake edeskini ungasahlali ubhale ume lo muntu ebhodini hayi bo angisafundi. Hayi, ukufunda into ya everyday. Njengoba kunezinto abanye abantu engeke ngibabuke ukuthi kanjani lo engakwazi kunezinto engadingi ukuthi uzutshele umuntu into ekufanele ngabe ikuwena ngaphakathi. Yabo nto as umuntu owumZulu ozaziyo. Yabo into ongeke uzufundiswe general knowledge. Yabo lonto if kukhona abantu kusamele uhlehle umfundise into general knowledge, wena ukwazi ukufundisa abantu abahlukahlukene omdala kunami omncane kukhona ongazazi izinto i-general knowledge. Into efana ukuthi who's your president, njothi ungani wayikhanda entweni enjalo ucabange umemeze konja usho ubani upresident. Yabo general knowledge leyo nto into engaphendulwa ingane encane ingatshelwanga nayo ngokuyibambela. Yabo so yabo nje ngingazi Uthola kanjani bafo? Interested manje endabeni yalolu daba because mhlawumbe uma uhlaselwa abantu bafuna ukukunquma. Usuku ungazi ukuthi ena kwenzakalani. Nithola kanjani ukuthi umkhubu usekhaya? Khona nje kwenzakalani ukuze kufike kulesi? Yabo. Yeah. Kusho ukuthi lento yenzeka vele besadecide ukuthini akathi ukuhlehla ahlale kuwo nama ngiyeke ngihlale la ngedwa. Yabo sibone ukuthi ngikona kuphi okuzokwenzeka from there ngoba istory sethu uxabana kwethu kwase kungenwe ngisho abazali. Yabo kuukuthi ke abazali babekungene ngendlela eright ngokuba abazali ngoba ngifuna ukuqamba amanga. Mina umamezala wami wayesayida nami ngale ndlela ukuthi ungithanda ukufa. Yabo angikusho ngoba ngikusho nje into engangiyibona kuyena ngiyifila izinto ayezenza. Yabo ngangizizwa ngiwelcome ngayo yonke indlela futhi ngikuthakaselela ukuthi one day ngiyafisa ukuba umkhonyane kulomuzi. Yabo lona angisabi mekuthiwa kumele ngikhiphe imali engaka ukuthi ngibe ukuthi kulomuzi. Yabo lona into okwahamba kwayinto engiyifisayo ukuthi sengijahile kufika isikhathi esikanje.
kanti ukuyilungiselele kanti umuntu wena okanye naye obukayo kwabuke nisepagini elilodwa kanti yena usayicabangela okunye kusayidumela opotiyane kanti yabona wena right uyakutshela hayi naye uyimisele ngokuthi uze na ube nethemba kodwa mina ngaba nenkinga mina kwangikhombisa elinye isayidi mina uma wengane zami lo muntu wesifazane and leyo nto i-effects mina ngendlela ukuthi senginokuthi umuntu wesifazane ngimbuke ngalela liso lela kodwa ngiphinde ngisho no ngeke ngize ngipanishe yonke into ethi intombazane ngenxa yephutha lakhe ngoba abantu abafani yabo. So kusho ukuthi ngeke ngibe nalutho mina mengiyohlezi ngime ekutheni wangenza ukuthi uma wengane zami no yabo. So kusho ukuthi kwenzekani mina esimene esasikusona i-stress engikusona kwahamba kwashayisa ikhumbi leyo ngangise-Overport ngoba iyona bengiyishayela isikole transport ngayo imuva kabili ngosuku yabo. Ngivuka ekuseni ngiyishayela ingane zesikole ngibuye ngipake ngizenzele iy'nto zami ini kade iy'nto zami na bethu ungaze utsho ukuthi zazi i-planned ini indlela ebekwenzeka ngayo bengiyi-business minded yabo. Kahle ngine-certificate se-music production umculo ngususa phansi ngukuthi at that time ngangirana i-recording studio nginemithelela 18,000 leso studio. So siyofika lapho abantu esengisebenzile nawo ngeke ngisabe ngisho ukuxoxa kwesinye isikhathi yabo. Wamanye vele bathi sawu kwamsuka lokhu seqamba amanga ngisebenzile nabantu abaningi abahlukene abanye before fame ngisebenzile nabo nje one engizokunemela yena nje before fame uMalumkhulu Khethi owangasekhaya sihlala kwi-area eyodwa amademo mengikhuluma ngamademo mina wemenzela amademo nani yabo. Kodwa umuntu angangiboni ngikhuluma ngale ndlela engikhuluma ngayo ebona mhlambe ngishintsha i-tone ngiyi-down mhlambe engazi mhlambe ukhulu Khethi khona akwenza kumina no yimina ozibukelayo engazuthi mina khona la engaziphoxa khona mina ubona ngehla i-tone yabo leyo nto ngobani ngibuka i-success yakhe umfethu ukuthi okay ube nami ngaye bahamba ngaqini lapha mhlambe ngabe even though angifisi ukuthi ngibe la khona kodwa nami nganginezami izifiso okay kodwa nje omunye wabantu engasebenza na before fame uPitch Black ese-famous ngisebenzile naye ngisebenzile nobaba uMfiliseni Magubane umalobola ngesheke ngisebenzile bethu the list goes on. So yeah usho ukuthi kuhamba lapho ngishayisa imoto nakhona yini imicabango enginayo yabo and lento ngangiyifila like ngiyisenza ukuthi ngeke khona into engeke izihambe la ngendlela ukuthi ngangivele ngibluze ngidrive yabo ngoba angeke ngikutshele kunamhlanje ukuthi imoto eyangishayisa eyongiphonsa ebhasini kuBhobhobho yayiqhamuke ngalaphi ini angeke ngikutshele ngoba kusho ukuthi ngase ngihamba nje ngamandla kazi ngoba angazi angifuni uqamba amanga mfethu and ubuhlungu mfethu engeke ngisabe ngisho ukuthi ngikhulume ngangihamba nezingane eziwu-3 emotweni eziwu-2 ezazamawele zino-9 years kuzoba eyodwa eyayino-14 yomfana amawele kwakuwumfana nentombazane and ngokukhulu kaNkulunkulu
azibanganalo ukuthi lezo ngane kodwa imoto yami mina yalimala yawuBN repairs kwayinto ephelayo and moyibuka ngikutshela ukuthi la sasiba ngake ngeke uzukholwe lengane zaphuma kanjani ngoba lezi ezuthu uyazazi ingane encane zithanda ukuhlala emawindini zayihlela eback seat engihlele ngala eback seat lo omdala weyizothele ibhize ipressele ifoni yakhe kodwa ukuthi siyenzekile lento isipine yapini yaze yama ngikutshela ukuthi laba abancane odato ngabathatha omunye ngamthatha ngale kwesteering ngoba yayingafili windscreen angikhumbule ngijomba yini ukuthi wengene kanjani la kodwa ngamkhipha la ku dashboard phezulu lo munye wela phansi enyaweni nje kwi-passenger yabo umuntu owesahleli la kade ehleli khona yilo mdala kodwa naye ese shiftile ngoba ama-seats akhumuka onke ama-seats emoto abhekana atwistana i-back seat yayilapha phambili hayibo into engakholakala ungayitsho ukuthi ngiqamba amanga mengixoxa so lezo zinto zizonke kuhambe kwaloko kusho ukuthi uma engane yami waphinde wacikwa yikona loko futhi yabo ngoba yena wayazi lokhu mina ngifuna kwazi yabo mina mengithe ngino-5,000 endlini ngino-5,000 kuzoba nje athothi mina ngino-20,000 yabo mengithe emshinini hayi ngino-15 engubekile yena wazi lo ukuthi and futhi ngisho angathi wenzani uzohlezi ethola lo ngino-15 kanti mina ngiyazi ngino-40 so yena waye engayitshela ukuthi mhlambe khona enginako njengoba ngishayise ilokhuza imoto le and ngangihambe naye futhi ngiyoyikhipha kwi-insurance siyoyijoyinisa umshwalense omusha ngoba yayi-under umshwalense eyayiphume nawo esitolo kwi-first owner yabo umuntu wesifazane mina ngizoba i-second owner so umshwalense ababewufakile unjani uyashintsha wena mfethu uma imoto isiyi-second hand yabo lonto kunama-terms ashintshayo kuwona so engathi mengiyibuka kuningi kumele ngikwenze lana kuze ngibuye lo mshwalense le moto uyigade inini sekungcono ukuthi ngiwu-terminate lona ngiyifake kwi-insurance entsha yabo engizoyiqala kabusha. That was my biggest mistake yabo ukuthi kanjani qondani coincident noma yini lana nje isayihambela ingekho under umshwalense iyona ngilinde ukuthi kuphele inyanga ngikhokhelwe abashana bami nani ngenza ngoba ayingilo umuntu okholelwayo kwi-budget mengithele imali ayikwenza ukuthi yenza ukuthi kuzoba njalo ngempela so nganginokuthi imoto izozilungisa yona uma ifile imoto ngeke ize ngithathe imali engiyikhande ngokunye okungahlangene nemoto engizokhanda yona imoto izozikhanda ngemali egenerate yiyona so kwaba yiloko kanti izolimala meyilimala iba lokhuza beyond repairs hayi ngisinde ukuthi iy'ngane zabantu azinankinga nani and into eyaphinde yadala ukuthi nginganakeki kakhulu kungagxilwa kumina ibhasi yangishayisa yasiyazama ukubaleka yabo ngasizwa amanye ama-Nigeria ayeyibuka lento yenzeka yabo alijahe ibhasi abuye sebuya no-driver no-conductor kwathiwa hhayi ama-passenger athululeleke enye ibhasi nangu bedriver lebhasi ekushayisile kanti nangu lo obemkhondakuthela hhayi akalwi ngazi ukuthi uyena odrayivayo lo and umnandi linaJela lihamba nge-S4 OD eline-dash cam yonke lento it's on camera and idlozi linami ngoba ngihamba straight mina ngangihamba kumgaqo owu-4 lane okushintsha uku-3 lane ngistika kwilane yayili ngilandelile ukuthi ngistika
kuyile nje eyodwa kuqhamuka imoto angazi yenzani lento ngiyibona phi manje kwi-footage angiyibonanga ngamehlo ngoba kusho nje ngangi-blank ekhanda qhamuka imoto engazi kusho ukuthi yabona njengoba ngithi ngase ngiyi-blank kusho ukuthi ngayidrayivisa kabi mhlambe emumva yabo ngibuka indlela eyayenza ngayo yona ngoba ize sithi mesihamba kanje iyangisikaza yabo lonto yabo usikaza imoto angilindele lutho nami yabo lonto ayibo angiboni hayi nokuthi angilindele lutho kusho ukuthi lo ayetshela ukuthi no uyabhampa lo yabo lonto kunabantu abagulayo mfethu ngikutshela ukuthi enze njani lo muntu mfethu enze njani lento ngiyibona kwi-footage angiyibonanga ngamehlo enze njani lo muntu athi uslower down mese sesihamba kanje imoto avele athi angishaye ihip ngemuva ibe isalizenzela yile sengiphapha amakhonayo ngale kathi imoto yabo yile ngithuka khona ngiphapha amavele ke isiqalile isizenzela into zayo mhlawumbe kube fully aware into engangakhona ukuyigwema leyo so leyo nto bese yaletha i-stress esiningi kumina yabona nakuma wengane yami ngendlela ukuthi kusho ukuthi njengoba kwenzeke kanje angithi lo wazi ukuthi bengimile ngale taxi nani whatever kusho ukuthi hey sengizoba usihlaba ngazi ukuthi angimazi ngizafisa ukwazi yini eyidume ekhanda lakhe kulezi ayikhathi uplana labantu nje ukuthi kuze kufike kuhambe kufike ekuthenini kumele ngibulawe konke lokho ukuthi kwakutheni hey angazi mfethu ingako ngivele nje ngishiselwa amehlo ngoba manje bakufikela kanjani la understand kufika abantu bezongithatha ngihleli kamngani wami yabo ngoba ngalolu langa angigodukanga uyendlini sayihlalela komunye upethu sibhemela yabo lo ngase ngiqalile sengibhema into zami lezi kodwa ngiyibhema ngokufihla yabo ngoba ngifuna ukuqamba amanga lezi into ngingakayibhema angingayifuni ngisho umuntu owayibhema ehimbuka ngenye indlela yabo kodwa kwahamba nami ngaphonseka njengoba sibhema nje siyabhema kufika abanye obhuti abawu-2 hayi bafike babuze kulabafethu ukuthi sifuna ukululeko kamkhize yabo qala into nje eyaqala yangithusa ngabo mina bengibizwa ngo-CF wasekhaya umuntu ongibiza ngokululeko uma wengane zami akekho umuntu ongibiza ngokululeko bonke u-CF khona abangazi ukuthi ngokululeko abazi u-CF qala nganaloko bethi unkululeko omkhize ubani kusho abafethu engangihleli nabo wakubona abantu engangiclose nabo abamazi nabo unkululeko omkhize bazi u-CF kusho ngokuthi ngiyezwa mina ngihleli ukuthi unkululeko omkhize hayi laba bamphika hayi asimazi lo muntu yabo kusho uyabona nje labaqalaza ngiyiveze mina ngithi hayi yimina unkululeko omkhize wena unkululeko kimi ngithi mina kuthiwa hayi shayisa la sikhokho hayi ngisondele amabhula ngiyaseqinile ngohlambe o-44-45 bafike bangigaxa kamnandi sibe abantu nje abayokhuluma bathi hayi sicela ukukhuluma nawe ungathini asitheni nje yabo unganaki lutho hayi bangigaxa sikhuluma sathi sisitha nje emehlweni ukuthi bayangibona labafethu kwaqala kwashintsha indlela engangibanjwe ngayo yabo kwathiwa wena uyajwayela wena uzozikhipha lezi izinto zinto usalubuza izinto zini ngiyanyuka labantu angibajwayele siyanyuka labantu bangisaphi bangisa emzini ongaphesheya boka mawengane zami imize ibukana kanje ukuthi boka mawengane zami kuphezulu lo muzi ungaphesheya kakhona kodwa not opposite phesheya kanje kufike kube yilo ngaphesheya abasherisha nomgaqo lo uwesibili ngale yabo kusho mebefika lapho nami kungapheli isikhathi qhamthushu uma wengane zami
mefika la ufika uzothi ya waqale la ashaye ngathi naye akazi yabo lonto yini wenzeni ngazi usesayidini lami yabo nami futhi ngibe nalo ukuthi hayibo yazi nami ngiyaxeka obhuti labathi ngiyajwayela ngizokuletha ukuthi angazi yini aphinda ngijikile esikhaleni nawo awazi yini mina labo bhuti bake bafika kumina bezonzani kade bezobuza ukuthi yini lo buyilethe kumina izolo ebusuku yilethe kwena ebusuku ngike ngakubona lona izolo ebusuku hawu hayi kumele uyiyeke le ungo oyidlayo mase usuzohamba ukhohlwe hayi ngeke yaqala lapha inkinga ile ngabona khona ukuthi fuck yabo leqela khona engispoon feed izinto ukuthi ngenza ukuthi entweni mina naye saziyo ukuthi ayikho lonto and kusukela lapho engasakwazi ukungibuka emehlweni and into ebehlezi ixabanela ekuthandaneni kwethu kusekuhle ukuthi ngithanda ukuthi mesikhuluma khona ngizobona ukuthi uyangizwa ngiyathanda sibe ne-eye contact yabo khona ngizobona mengikhuluma nawe ukuthi ikhona lento ngitshelana noma ayikho kodwa kusuka lapho esho lezo zinto wengasakwazi nokufunga emehlweni yabo bhuti lo yathi nathi hayi ngale kushona lena le asinalo usuku lonke sesilanda lezi zinto azilethile lapha yasuma wengane yamahambe ubuya ubhasketi omkhulu ongaka ubhasketi lo uphethe uamplifier i-DVD i-equalizer okwandawonye isethi Pioneer abeke unanengubane ezingaphansi abuyele emuva aphinda abuye acelo yedwa labo bhuti awuzongisiza babuyele emuva mebebuyele emuva ubuya yena uphethe ispeaker esingaka esine-PK ehlukahlukene nalo brazo lo uphethe same speaker uphathi nawa lesi kahle kahle le i-radio i-system le i-system ebizwa 4000 some change yabo iqhamuka le system uma wengane zami uclaima ukuthi ilethwe yimina kuyena izolo ebusuku and yet indlela esasisiyona esasixabana ngayo naye ngangabe ngivuke yimuphi umsangano ngisho kuthiwa ngiyintshontshile lethi ngiyise kubo ngobani yini nje engangisakenza ngalo ndlela kahle kahle okay isheshe icake ngidwetshela isitola ngikhandelwa ikhekhe la lengane ifuna ukungibophe kanti angibuzanga elangeni ngiyasuka lapho hayi nakubanjwa sengiyashawa ngendlela engayiqondi ngiyabanjwa ngikutshela ukuthi basuke bezama ukungibopha isandla ngiboshwa ngani isandla nenyawo ngiboshwa ngocingo nempintshisi yabo isandla esodwa bayakhona ukungifasa basifase ucingo luze lisithe yabo lusithe libambe ithambo ngokuthi nginekolelo ukuthi akekho umuntu ngavele ngathula ngasho ukuthi hayi mekuthi wakudala ukuthi ngiyofa kanje ngesandla somuntu engathi ngiyamthanda kulungile kodwa angazi kwavele kwenzeka ukuzwa mekuthiwa inento ekuthiwa i-medical abelungu basho njalo nami lokuya it was a medical sekuse njalo uvele it was a Sunday ekuseni noma Saturday uvele qhamuke iqale kuzwakala amathayi uvele imoto out of the blues imoto izoshayisa igate lalesi ikhona imoto eyicrescent egold ishayisa igate laba bayathuka labo bhuti laba nabo ngoba kusho ukuthi badliwa na ukuthi bayazazi benza into wrong yabo lonto vele sebengishayile sengiyibovu kuliwa nento eyodwa manje bafuna ukungifasa ngiyalwa ngoba manje ngiyabona yabo mengavuma bahlanganisa izandla lezi phelile ngami noma ngavuma bahlanganisa inyawo uphelile unyawo lodwa sebelizamile ukulifaza kodwa akakaqedi isandla asesifasile
wasipitsha ngempitshisi lasitha ucingo labamba ithambo kuphela savuvuka lasangaka isandla. Thele imoto meyishayisa, hey cabange fast ukuphuma kwami ngaphuma ngagijima phe kwebonnet yayo imoto eroofini ngaphumela ngale. Lapho ngikwenza lo ngoba bengisafifikela ngibona ngithe ngiqala ngigijima kwavele kwabhlera emehlweni. Amehla amnyama ngokuthi ngangishayeke kabi la esiphongweni and futhi phe kwaloko ngivuvukele engigwaze nala okhakhayini omunye wabo. So lapho ngilahlekelwe ivision yamehlo. Mengilahlekelwe ivision ngiyagijima sengigijima slower down manje ngoba ngisuke ngibona yabo ukuthi nje benginegazi ebusweni ukuthi okay kukhona lo ukuthi bengishawa phela yabo lonto. Kodwa the moment la engaqala khona ngithi ngiyagijima le qala khona kugijima igazi emzimbeni ngibalekelwa ivision. And ekubalekelwa ivision kusho ukuthi la baba basebe abantu sebezwile abantu abawomakhelwane ukuthi kunesigwiti esenzekayo la. Ngoba ngisho ingane yami intombazane yayisisile-ke yona. Zaqhamuka ukuthi zazingene ngalaphi angazi zaqhamukela kumina lana ngibovu ngiyashaba. Kwawuyena oqhamukayo ihefayo ingane wayidonsa wayihudula zikhala ingane wayihudula wasitha nazo. Kanti ngeke kuphele isikhathi eqeda kuphuma nengane kuqhamuke le moto eshayisayo. Ngitsho ukuthi manje labantu ngibonile ngiphuma ukuthi bayangijaha kodwa manje indlela engiphume ngale moto ivele yafika yashayisa nje yavala lapho akukho sikhala ngale cela akukho sikhala ngala njengoba ngagibela phezu kwayo mina ngathi. Labantu abantu abathe ukuthi akulula ukuthi bavele bathi and bahlala khona la baqashile labantu uma stand bakhona ke yabo baqashile. So ngije ngibona ukuthi hayi kusho mina bekudaliwe ukuthi ngiyashona namhlanje naku ngiyaphunyuka. Kodwa manje angiphunyukile futhi ngizobaleka ngiphi sengivele blind. And hayi ukuthi partly blind ukuthi mhlambe ngiyabona kwa black ebusweni and ngiyabonakala ukugijima ngiyagijima yabo umuntu ongibukayo uyabona ukuthi akaboni loya muntu yabo. Kodwa ekugijimeni kwami angifuni ukujampisa ngoba angazi sebekude kangakanani laba abangijahayo. Angazi futhi njengoba ngigijima la bangaka abantu asebekhandiwe asebenomqondo ukuthi uTF untshontshile yabo. Anginqeni ukuyitsho ukuthi ngiphunyulile la ngithi ngiyabaleka la ngihlangane nabanye ethi hey uyaphi full sack me felizo noza ngicabanga izinto eziningi. Hey yazi kodwa ngathi ngigijima kwakhona usisi owafika wangibamba ngesandla. Mengibamba ngesandla ngiqale ngisiqinise kodwa ngeze ukuthi isandla somuntu wesifazane and ungithatha ungibuyisela kule speed akade ngikusona ngigijima bese ngiqala ngisehlisa ngokuthi sengisaba ukuthi ngizoshayeka manje noma ila. Angibambe ngesandla ethi usisi angibambe ngesandla singena naye phakathi la emjondolo. Imjondolo lesingena kuyona akayazi lo sisi kahle mina ngiyayazi yabo inkinga angiboni kodwa yabona njengoba lo sisi ehamba nami yabo lento angazi ukuthi isidume kanjani in ngoba yabo lo sisi njengoba sihambe ngibambe ngesandla ngangizwa wayetshelwa abantu bakhona le ndaweni ukuthi hey ngena la hayi ehle lo sisi nala atshela omunye shonani phansi sahamba saze ngaze ngafihlwa sengafaka umuzi ngafihlwa uma walapha wangithoba ngenye into kwayikhona kubuya ivision yami yabo engitheme kubuya ivision futhi ngibuka le ngikhona ngiyasho ukuthi hayibo yini ilento ebuyisize
ngisho ngayisigebengu ube njani asikho isigebengu esitshontsha ngakubo. Nangazi izigebengu ziyathandwa ngasemakubo njengami. Mina ngumuntu wabantu bayangithanda abantu abadala. Abantu ayikho into ethandiswa abantu abadala ngendlela ukuthi abanye angazi abanye babeme nami besho bethi le ngane idlala ngayo Nkululeko le ngane. Lo mfana thina sizwa ngabantu thina ukuthi uyisigebengu lo kanti thina asimazeli lutho. Thina akaze nje sezwa i-complain ngalomfana lona. Abanye bayazi isigebengu nami ngifunda umuntu khona eminye imindeni omama ubona ukuthi hayi uright lo azuthi nje ngumfana wakaMkhize oqondile angazi ngendaba zokuthi ngiyantshontsha yini. Khona labo mama basemalokishini yebo lonto abayihlabelayo ini abathengayo futhi aba-order ukuthi ngifuna into ewukuthi mina kuyaziwa ngesigebengu kodwa yile sigebengu esithatha le ebelungwini silethe ngakubo asithathi la ngakubo sithatha into zabantu bangakubo sizisele abaningi ababuka ama-TV nini bawabuka ngenxa yami. Abaningi abanokuthi babuka ngenxa yami onenkinga ne-DS yini abangayikhokhi i-DS abayibuka mahhala kwakuyimina obenzele. So lapho yile ngabona khona ukuthi kubalulekile uma uthi uyisigebengu. Isigebengu asigangi ngakubo. Isigebengu siyathandwa ngakubo. Kwenzeka lento ukuthi isigebengu siyalwelwa ngakubo mekuthiwa kufika abantu bakwesinye isigodi kuthiwa hey lo sitshotshelo sihamba naye. Mekuthi umuntu owumuntu ngakini emphakathini and abantu bakini abangakini bayazi ukuthi hayi umuntu ngisho kuthiwa baveza iproof labantu ukuthi untshontshelile ngakubo bayama nawo abantu bangakini. Bayalwela bayakufela abantu bangakini. Abanye sebefela ukuthi hey kade thina sama sisigebengu lo kodwa akaze kube khona inkinga kanje ngoba thina yazi besithemba yena mesihamba besitshela yena ukuthi usibhekele ekhaya kanje and besibuye ekhaya ku straight yabo. Manje ngeke ungitshele ukuthi isigebengu lezo kube isigebengu kwakumele thina mesithe nje sagoduka kunetiyane emakhaya siyohamba ngolesihlanu sibuye ngesonto. Kwakumele ngabe thina sasibuya indlu empty ngoba lo muntu unesikhathi sonke yabo. Wenga uphiphithi kodwa sasibuya yonke into straight yabo. And ubebambisana nathi lo mfana uyena mfana lebekuthiwa isigebengu behamba ama-meeting ala emphakathini. Ubehleze updated lo mfana ukuthi kwenzekani la emphakathini. Udaba lahamba lagcina lifike phi lasukunyelwa ekhaya kwenzakala. Hayi kusho ukuthi yimina yabo ngokuthi umuntu okanje owayenzile lento waba ngacisha kwacala ngoba kwase kuvulwe ngisho icala. Laba abawu2 beboshelwe i-attempted murder. Lo wesifazane wami elakhe icala ile lokuplotha. Yabo umsunguli. Ukuthi uyena umsunguli. Uyena owayiplotha imeta yonke. Yabo uyi-orchestrator yabo. Yena kuyilelo. Ma usukhuluma nalezi insizwa uyibuza nje njengamadoda ukuthi madoda nenzani. Mina abafowethu ngiyakhona ukukhuluma nabo emveni awuthi ngibonga ngoba ngilimele kwaze ngabuyela mhlambe ngasekhaya after 9 months ngibuyela and nami ngibuyela sengithi ngiyinsizwa phela nami ngifuna ababone ukuthi ngiyinsizwa mina yabo and ngijoya ngisigebengu so injawo wathinta wani uthintini ngiphila nazo izigebengu nginezinsizwa ezingangifela nami yabo. Abafethu ngafika
sababhadama kahle egcekeni bezibusisa sababamba sabahlanganisa endlini abafethu abasangiboni sathi sifika babethi thatha nibonke nikubulala abantu niyasibulala hayi laze naphuthuma ukuthi ningabulawa ngathi nakwabalula kanje ukuthi mina nje ngibulawa nanijahe kanje ukuthi mina ningikhiphe umphefumulo nikusaba kanje ukufa kwayikhona beqala bethuka hawu hey konje isoka into yangicika kakhulu kodwa isoka lazinhle enganyanya uzinhle igama lakho uma wenganza hey ngezwe ukuthi ichife and yabo bathi bebesho lonto hey ngisuke ngireversa yonke into enegative ebhedayo bese ngiyiplanile ngoba ngisuka ngalenga ngisuka khona ngiyophuza itiye lapho ngangithi nami ngifuna ukubaprovela ipoint kodwa angazi yini yangena ukuthi no ziningi indlela ongalwa ngazo nalesimo kunokuthi uzimoshele impilo yakho ngoba ngangisangafika ngikwenze lo engikwenzayo angazi ukuthi kwakuzokwenzekani ngakusasa mhlambe ngabe ngishaya live ngidubula abantu ababili betholakala befile and kuzolandeleka ukuthi yimina yabo ngabe ngilaphi manje so kwahamba kwafika lokho ekhanda and yabo le thought yokuba nengane mekuthiwa ingane yamshintsha umuntu ingane yamshintsha umuntu ngempela ngisho indlela ocabanga ngayo iyashintsha ngoba mina ngibone ever since ngaba nengane indlela engicabanga ngayo yashintsha and kungisindisile entweni eningi and insizwa zami meziyiphendulela zayexolisa kuphela azisho sibafowethu nabethu siyaxolisa thina asikaze sabanenxa nawe asikaze sizimisele ukuba nenxa nawe phela thina sasikhokhelwe thina umsebenzi sisenza umsebenzi owasho nikhokhele isuka kanjani isikhathi esingakanani ibulala hayi bangitshela ukuthi hhayi bangasikhathi ngoba phela yonke into ezasikhuluma ngayo kwakuyinto ephathekayo ekhona leduze umuntu ofunakalayo siyazi ukuthi kuyimanje ulaphi inini into eyawa 2-3 days yabo ngoba futhi thina ukuthi sazi ukuthi wawulaphaya sasingakwazi lokho safika sesitshelwa thina yabo umuntu wesikhokhelo usenze kanje ukuthi kuyimanje-ke usendaweni ekanje kanti ngiyale khona ukuthi bakhonjiswa from a distance ukuthi ulaphaya kusho ukuthi yena uma ngenzama weseneshow ukuthi ngilaphaya vele kusho yena wesenzile indlela yakhe wabona ukuthi ngilaphaya so wakhona ukubathumela labantu ukuthi bafike kwenzeka nje and bengile ngisho angazi kwenzekeni kodwa hey imanga ziyenzeka ngoba angazi yabo wena for kamkhize I feel like omunye umuntu I don't feel like mina and angazi sekuhamba negama elithi TF usengibuye ngincene ukuthi ngilisabelele sengeke ngimcorrect umuntu mengibiza ngimtshela hayi ndoda ngikhululeka ngwamkhize sengikwazi ukwenza into bethu engakaze ngiyenza ngaze mina ukusonda kathi nako Sunday school inini ngisasiwa ngenkani no kodwa manje mina ngikwazi ukuthi ngikhulume uhide ngoJesu engazi ngilithatha phi ngilitshele ubani kodwa ngikwazi ukukhuluma into mekukhona umuntu olazi iBhayibheli ngisuke ngizombona mengikhuluma uyakwazi ukubona umuntu uma ekhuluma ngiyabhetha lona manje hayibo ukuthatha lo yabo mengikhuluma ubona umuntu utho uyayazi lento engikhuluma ngayo omunye engathi sicula iculo eze siqedele kanye kodwa ngeke ngikutshele ukuthi ubani ongitshelile ubani angazi ngilifunda iBhayibheli okungenzeka ukuthi ekugcineni mhlawumbe
kumele uyinikele enkosini ukuze impilo yakho ibuyele esimeni, ngoba uzokala njengomuntu owayephathisiwe amandla. Indlela owenza ngayo izinto, zonke izinto nje zakho bekungathi umuntu wayedalelwe into ey'nkulu. Yabo, lokho ngiyakholelwa kukona, and ngilo muntu wani engithi mengiyixoxa into kumuntu angakholwa, mina nginanokuboniswa. Yabo, into ngiyakwazi ukuthi mina nginokuvele lento ekuthiwa i-deja vu, ngiyakwazi ukuthi mina ngi-concentrate ngale ndlela thiwa yini lento eyenziwa yilabantu nje nali libaleka legama. Ngiyakwazi ukuthi ngathi ngiyiboniswe, ngikwazi into ukuyisho beforehand ingakenzeki. And umuntu onabantu abadala unokushawa i-deja vu kakhulu. Nje imina-ke loyo. Nje mengikhulume into akwenzeki kuhambe isikhathi ingenzeki. Kwesinye isikhathi ngisho ngitshela abanye babantu into ezokwenzeka kuze kuthiwa nginomlomo omubi, bangafuni ukuyibona for the truth eyilona lento, ukuthi cha lokhu ukuboniswa. Yabo, ukuze Yabona, uma unomlomo onjalo kubalulekile ukuthi ukusebenzisa ngendlela e-right, cause kumele ukhulume ukuphila empilweni yakho noma ey'mpilweni zabantu, cause kusuke kusebenza nakanjalo. and yabo, kahle kahle kwenzekeni kuthe lento ngiqala ukwenzeka lento le ebiyenzeka, kwakhona nje into from the day ngiqala ngiyeka ukuganga ngithi fusek, kwakhona nje nganginqena ngisho ukubhema ngalelo langa. Ngingaqaleki nakwangakaze kushaye o-12 emini ngingabhemile, kodwa ngikutshela ukuthi ngalilalanga ngangingezwa lutho, ngingakuhaleli ukubhema ini. Ngiyazi ukuthi nje ngomunye umuntu, uyazi imali ifika kalula mengike ngacabanga into nje kulula nje ukuthi kwenzeke. Yabo, and kunjalo kwakhona ithanzana elingibizayo laxoxa nami lakuthi hayi bengihleli nje ngibuka abafethu asebe ama-customer ami a-loyal for isikhathi eside. Liyasho ukuthi 2017 ufika la eMaskandi ujuqulu unqamu uyi-striker, kholelwa kuwena, uma uthenga ubunyakazisa i-booster. Yabo, caca uma uthengile athi yabo manje indlela engikubuka ngayo ukhulile manje and akusakufanele ukuya emgaqweni. Ethi ngokuzibuke uma uhamba nalabafethu osuke uhamba nabo, ushiye ukulingana kwenu nge-height ney'dum zomzimba. Ngokweminyaka menidlula nje esitolo esamaklasi uke niyibuke nje ubone ukuthi ufikelwa yisiphi isithombe. Elingangithi mengiyibuka sengizizwa ngingabhilongi, ngizizwe ngazuthi yimina moya omubi la. Yabo lonto labantu engazuthi yimina ekufanele ngabe ngibatshengisa indlela ekuyiyona ekhanyeni, kodwa yimina obathathayo engiyobafaka ebumnyameni. Yabo, yini leyo nto, ngiyini mina-ke uma ngikwazi ukuthi ngenze njalo ekubeni mina ngiyazi nginayo ipower yokuthi labantu ngibayekise lento abayenzayo. So ngiyini lapho? Qala nami ngishintshe indlela yokucabanga. Leli Tanzania lathi hlala phansi, lathi mina ngeke ngize ngibulawe ukuthi ngiprovide wena. Yabo, and ngilibuza ukuthi provide manje indlela yanzani. Lathi yabo ngike ngihlale nawe lana nonke nje ngiyaniqhathanisa nje ukuhlala kweni la. Yabo, nonke sengiya-understand nabantu abanjani.
nakhona lisho nje lokhu understand yimini walifundisa lokho uthi khona uzoba nokuzwana okunzule okudonsayo nabantu awuyeke indaba yokuthi uzama ukubazi awukuzame naye method entsha umuntu awukuzame ukum-understanda from ama-likes, dislikes, yini emjabulisayo, yini ekwazi ukuthi im-kickstart kade ephansi ethe yini wena okwazi ukuyenza emshintshayo lapho yabo. Konke lokho and then uzame ubone ukuthi ngeke kube lula yini ukuphila naye. Never uphile nomuntu ungam-understand. Kodwa uyakwazi ukuphila naye understand ngobani uyakwazi ukubona izinto beforehand. Uyakwazi ukuthi usheshe uyikhuze usakhulume amagama ambalwa ukuthi lento izomcasula ngoba la ngithi uyam-understand usheshe ubone ukuthi hayi ngabheda yabona usheshe ujike yabo Nkululeko bafu asigoqe manje Khizi ukuyigoqa kwethu ngifuna ubuye mfowethu yeah sizoqhubeka nendaba kaGumede ukuthi wayesekufuna kwenze njani ekhansela lasekufuna kwenze njani i-security elakubuza nakhona ugcina ungaqedanga ukufunda ukuthi ufundephi ndoda ngoba ubonakala ngathi ujule kakhulu konke lokho sizokufuna ukwazi ugcina usudayisa ama-battery sekuyiwena odayisela omathengathengisi zonke lezi I think masibuya for part 3 kumele sibuye nje sizodila nje naleyo nazo zonke lezo zinto lezo sesisuke sathinta into engicabanga ukuthi sithinta endaweni wrong but engicabanga ukuthi kugcineni bekumele kugcine kufikile ebantwini. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi mawuqala kuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingozi lapho silanda khona abafowethu nodade abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nengqinamba eziningi ababhekane nazo ngaphansi kwezidakamizwa njengoba nizwa nje uhambo lwalensizwa ukuthi uhambo luyisimanga uhambo obonayo ukuthi kube kwakuuhambo all right uhambo lalingamenzela impilo yakhe ibe inhle kakhulu. Sibonge mfowethu ukuthi ufike lapha gcwabe sibe sithi simejembelezane nabo abantu bamkhize begcwele ezidakamizweni izothiwani leyo nto kodwa hayi ngithi mina ithemba libulali nanani akekho umuntu ononembezo wodwa umuntu nomuntu nje wakuthi unonembezo omuhle unembezo omubi ngaso sonke isikhathi iba positive uzozibonela from lapho into zakho zizoqala nazo zibe positive kodwa kusuka phi wena yourself iba positive manje ngeke into zakho zibe positive wena ungekho positive. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabwa kaNongoma esigodini sapho umthetho sohlangothini lakaMandlakazi ngakho ucindezela usubscribe button ucindezele nebheli ucindezela ibheli kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona esinye isiqephu engisiposayo izokenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena phakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Kubaluleke kakhulu ukuthi nihlale kulomabona kude ngoba unezifundo ezintsha usuku nosuku ngakho ke sengcenga